Okubomoka kw'oruguuto oru kwarugiriraho ku Rukinga okwera ekitongore ekirikukora nguudo ekya Uganda National Roads Authority okurutereza. Kurugirira aha Uganda National Roads Authority mita emwe n'obucweka butaano z'oruguuto oru nizo zabomoka. Polisi y'aha nguuto eri omu mwanya ogu okuzibira akabi n'enshobe byakubaasa kukorwa abavugi b'ebyiruka. Tuuse ku makya wano wenkolera nganzi nokuna wali akantu ndaba abantu wabomose akantu katinya bwe kati nikumenyawo y'ebiti wali yeko natwagala abantu bagwemi batwagala okuba engeri ya kiwanvu kikirira lwatuyanga zira saawa ng'emu n'okuddamu okulaba nga wazemu okubomoka. Omugambirizi wa UNRA Alan Sempebwa najangwa bikirikukwataho kuruga muri UNRA bari aha rutindo oru okutereeza embeera. Wafunye okubomoka ebbali w'oluguudo okubomoka okwayingiddeko ne mu kkubo kumpi mita ng'emu n'ekitundu nekiwaliriza abayinginiya baffe abakugu okuleeta obupande ne tusalako ekitundu ekyo n'ebibarriers ebirala bitwataddewo mu kaseera kano naye era nakyo kigira tusobose okutandika okukola omulimu gwaffe ogw'okuzzaawo ekitundu ekyo ku luguudo. Ekyo kizibu ky'amaanyi nnyo newankubadde tekiri wano mu Uganda yokka kubanga senga mubali musoma amawulire nga mwe muli bannamawulire mulaba ebiri e Tanzania mulaba juzi n'ekyali n'ebiri e Dubai kwega yo weather oba embeera y'obudde ekoze eki etabuse. Minisita w'ebyapida n'entambura General Katumba Wamala yahamuza abanya-Uganda ngu embeera egi neija kukorwaho omu bwire buki. Ejja kutwala bbanga ddene bagita emergency tetwala bbanga ddene. N'olwekyo twetondera nnyo bekikosezza naye tugezaako okulaba nga tukola buli kimu ekisoboka okuzzaawo ekitundu kino ekyabomose ku luguudo olwo. Enjura y'ekika kya El Nino eriyo neeteganisa amahanga ga East Africa kandi yemwe eriyo neeteganisa Uganda. Abahangu omu mbeera y'obwire nibajangwa enjura egi neija kugwa mpaka okwa 2024. Gashakwadamba Tadeo.